Ka Seng Hinyo Trap Youth Development Council HYDC Mauring Keneng Circle Hindin Kesni ke Khan Riu Terik No Pra Arajar Arpusan Kalayo Kem Kumbash Phongwat AA ki Khar Bangla ki Bathmu Ban Letre Shasau Kilo East Giant Hills District Kini ki Khar Bangla Kilayo ya ka police report na Silchar Hinre ki Bawan Pat na Kalyang Bernihat Layo Kem da ka Seng Mauring Keneng Kabakham Thamula Kalong Babale Babarok ki Khar Bangla Kibakam Yaladi Bikide Kinong Assam Bat Kibara Ru Ikit Adhar kan na Assam Kim Nang Satya Ban Kren ya kaktin Assamese Bat Kim Nang Satya Watang Ban Kren ya kaktin Hindi Ru Kibade Baro Artili ki Jait Ktin Kibajukren Salon Sar Hak Jila Assam Kini ki Khar Bangla Kibathmu Wantre Shakat Jala Jongi Andala Kali ki Kot Kisla Lashem Bawat Iki Labor License Ru Kimdon Hadien ka seng kala IT no ikini ki Briu Shamauring Keneng Police Station banle ya kabadan kam. Kajingkeli na kalyang ka seng kalong bahatu kanie kadai ka jingsdang jong kathma sop jong kari Bangladesh persha ekathai North East jong kari India da ka bapha ikinong shongshnong jong ki sha kanie ka jila Meghalaya banlong kumkinong bal. हिंदी नहीं जनता भूल होता है कैसा भूल होता है बांग्ला वाला आदमी भी हिंदी जनता है और तुम हिंदी नहीं जनता हिंदी नहीं जनता हाँ तुम आओ यहाँ आओ हिंदी जनता की नहीं थोड़ा आता है बांग्ला वाला भी थोड़ा थोड़ा आता है तुम इंडिया में रहते हुए हिंदी नहीं आता हाँ उधर बरनी में किसा पार किया बोलो किसा पार किया किसा आया बरनी में छगेट में किसा पार किया ऑटो से आया न बस से आया बोलो हाँ Bernihan में किसा पार किया काम करने के लिए sudah kembali हाँ Bernihan में किसा पार किया अच्छा से बताओ बरनिहान में किसा पार किया बरनिहान में किसका गाड़ी से आया तुम हिंदी भी समझ में नहीं आता तुम असमीज आता है हाँ असमीज भी नहीं आता ना असम में रहता है असमीज नहीं आता इंडिया में रहता भी हिंदी नहीं जानता तुम ठीक ठीक बोलो नहीं तो इतना देगा ठीक ठीक बोलो तुम ये नंबर से क्यों ये नंबर से कैसा पार किया बरनी में नोटन बनाया dan susna umpat yu dong susna yu epic mentah ada kisah mila epic ni ye apa lo bai kena cuna ini pada susna apa juga don epic lah Saga balikong na siya so malang play di prolog tiba la sim ya kanika bentana kamanta banginyo ban pelat seki social media haki beli ka cingyo ni ban bat ikini gitar ki bomdon kot slag wan na po natan na po return na po chala asap hadin ba nakalian sa sengi la yo ban la yo cintip bagi don ku kini ki kawan dong bian sport state jumi te ngila up shred ki bat apa penduduk ni yo ban bat ni ko mo kene di berok ini kembali yo i gini di tengah ide di bana asam sudah hadin mengilang pek bat besar benia ikut islam ki ide ki bomdon ni ikut islam ini kalian sungi kumsi benta bente la kami ka cingwan rong kertlep ki mender support kan negeri ki sungi tingim semla sa la tingim semla aila ki bakin ya sakmat bakin poi sidu stisa istan ti nomor kat kum ka cingong ka cungki ka dei bakin ya sidu sa istan ti ka bade po 100 kilo ti na kalian sungi mentan himar-mar masinyo bat ikini gitar te ngi ngim tua ban sim ka an ti le chong ini kalian sunga ko munong yalam hi ngala pun ya ki officer dan charge ko mor neng police station ini kalian chung i officer po police station ila pular ban wan sim la ikini gitar bat bakin le ek badang kam ka tum ka alchuk ki ini kalian sungi ngim don e ban ong ka ko ki nong song bat nong song dong ko ni ka dong ka thang bi chini namar teng aba pi i bang i bat e kum kini ki breu Kidon kiba keno ba kiba kinyi ba kiba kentho ini ba oh ki ele entah ki ele tumi ulek ka tong kap ulek ka tong leti ndai video betiap pat belada ngim sim ya kan ni kalat
kumni kumbalik benta lek se lasai lisi hang ni hepo nomor peneng no kin sadap yang kumbolong mensuar ki khar sudah ina takadaw ka tui pi ki pram so nong wanam so ei ke bangi ngile shim makani ka dei ka cinya da na kam takari ba ka cek pudi boro kublish